انهضوا أهل الوطن أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون Allah, kami rindu padamu ya Rasulullah, ya Habibullah. Terimalah kami sebagai umatmu ya الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله علينا يا شوقا ولطيبة دربة عشقا وأتيت إلى حبيبي هذا يا قلب عشقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي Allah, kami rindu padamu ya Rasulullah, ya Habibullah. Terimalah kami sebagai umatmu ya انهضوا أهل الوطن أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون itu jodoh sing soleh-soleh Amin. rezekinya berlimpah Amin. pakai mengibadah Nabi dari pemuda-pemudi sing bermanfaat Langsung kawai. pemuda-pemudi sing semangat kaya ngene iki calon-calon surga kabeh. Amin. Ayo sing semangat. Kalian itu orang hebat. Anda ini walaupun kadang sholat, kadang orang sholat. Bisa Bawa uduk tadi mau mulai sholat terus. Lima waktu saya sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau mau tahan, sama silaturahmi bersambung terus. Sama tetangga yang baik, sama sesama saling menolong, saling membantu. Insya Allah Anda menjadi orang yang sukses. Sekolah yang pinter.